اندام ويري خصني نوروز بيجو الاستوديو ميفانا منات بخيراتي نوروز هوني تشبكن يعني هون وداخياني يقدر خست هون آسایش خازن که هوالین و سربست بردن اگر هون هوالی ما سربست بردن امی تشتکی مزن بکن هونی چی بکن؟ دسپیکی د سپاس جبوتا و تماشاوانی تر کاک دل بخوین هوالی ما آزاد داود چالگوانک بو جدیرکی او درتکت مظاهره دنگ کرداد گیان دنیای گشی هوالی ما هات گرتن جقیبلی گروپک چکدار خوشار تبون اوانا پشتیوینا مالباتاوی سردان اسایشان کرن او طبعا اسایش المنطقه گش همو تابع اسایشا پیدینا براستی کز جغینی وانا چقدر د بازار د تننه مالباتاوی سه چار جهران بلکی 10 جهران چون بانوانا يعني قوتن انه كاني ازاد نخيايه لو كيما وندابويه نخيايه هنكا او دزي تشاوا قوت او نلباميه پشتی فتراكي دريج تاكيد بو انه ازاد لباوانايه هم جاروانات قول نلباميه اللي هات تاكيد كرن انه ازاد لباوايه باشه هوني چبكن سالك سر قرتنا ويرا درباس بو هون هر داخياني اندر دخن و داخياني درخصن بله امیر حامد جی اندامکی ویا و بحثوی جی کریک و او جی گرتیه آسایش دبیجل جمعه نابیجل جمعه هون چاود کارن اثبات بکن که اول جمع آسایش گرتینه جبو حواله ما آزاد بری 4 ماه نه در فدان دایکاوی جارا یکمین وی ببینه پشتی 6-7 ماه نه دایکاوی جارا که دی او زندانه که دی لرمیلان حواله ما آزاد گرتیه او پشتی ضغط مالباتاوی لاسایشا و هات تاکید کرن انه به حواله نوا هات اعتراف کرن يعني حواله پیدی بخوش مر اعتراف کرن گوت آزاد لبامه پشتی 6-7 ماه نه هشتن دایکاوی زیارتاوی بک او د حبسه که دی زندانه که لرميلان شو ما هات قرتن؟ بيتر بلكي تشالاقفان بو وقالك دبيجنجي ازاد هات قرتن جبور بريارا بافيوي بافي قوتن انه بلكي علاقتي وي باوبوزيسيون السوري رهبت انجمانا اجتماعي السوري بتش ائتلاف بلكي خصن بيتر وي بيشين دريال او كي بي ازاد هوني تشبكن يعني جبو سربست بردانا هوالين خوا هوني تشبكن وكر خصنا سوز براستي تكليمه بخسريه ديمقراطيه تننه جبرق حتانها مشرعيه نداي وانا تبي وخندن جمر شاندبو بس ما ام خد جوار نابي نجبر نلقور يعني باوريين من وك سوز اما بكن چالكي خو مدس بيكن چمكي افصال سر حواله مردر باس وي هر مهد بيجن امي بردن وامي بردن بريد سيرو جاد بافي وي ديار كر انه قالك يعني اخلاء سبيلاوي بكن وي بردن لمخابنا وهر جار وجار دريج دكن وازاد برنادن هوني تشبكن نوروس يعني تشالكين وهنك ونجبو مثلا بتبي واندي وبتدران وداني نجبو آزاد کرنا اولین خواه فوندية ما برخصتني الناف دولتي رهنا وك منظمة العفو الدولية رهنا براستي ام بدنجا كي زلال واضح دبيجن اگر حوالي ما ددم كي كردنية يعني بردان سر بردان امي ناوي هلبن او رخصتني ناف دولتي جوارة چد بيجن او كارن مثلا ام ناوي واحد ددن مثلا اف كسي ما حوالي ما كسن چالقوان سياسيين يعني قرق سر بخوك هاري سياسي بكن لي مخابن حوالي بيدي درفتي نادن چي چالقوان بن چن سياسي بن امي بكاربن وكش حوالي خور آزاد وهمو قرتيه كردا براستي نبس قرتيه سوستانيجي ام درفتي ددن همو قرتيه كردا قام كاربن دنجي وها بقين الناف رخصني الناف نوروز بيجو انداما رخصنا سوز ميوانا ما بي قالك سباس